الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسوله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. حي على الفلاح. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال جماعة عزيز اندی سال بخیر هاتنا في استوديو ما في برنامه ما بارين ما خلق علم بركاته ويا نصیب هر یکی ما بکه انشالله کی که لنوا اندام بنا رز بنا امت اسلام ده خلق علم درجه هر یکی ما قلوز بکه. قالی تماشاوان هجا امجارک دن لبرنامه که نودا امدی سبا وانا ام میوان مالی وانا انشالله بکمک خلق علم ام بجعدینن ام درقا حقی دیو باوا سر مسئله ویه که بنا شروع وکرنه تبلی میوان خوان دو میوان عزیز ایرو لوی بشتاری وی برنامه مدون. گلی برا گلی قوم لزما گلی خوشکو برا خلق علم نعمت وی برنامه بریا چروزبونا ایمان باری بنقطنا قلب هر یکی ما خلق علم هر یکی ما رزدار بکه نوا قول خونی هری رزدار دا و پاک دا لکرنه عملی خیر و پاک لبونا و دنیا سجل آخرت خلق علم متمه نوا خزمت دا بدا رز کرن گلی خوشکو برا. ام نها ام دخوازن ایرا او تشتیکو نوا جواکی دا گلکی سرکه تشتیکو ام بیجن روزانه ایرو انبر چاوی خود دوینن نوا جواکی دا ایرو اوا تشتی هری پرگران و پرباها اوا او تشتی که ایرو علاقا نوبرا زاروکی نوا مالبات او نوبرا دیو باوانده. ام تخوازن ایرو آگاهی بستینن بزاره هر دو میوان خون عزیز ایرو تشتیک خلق علم بریا آیت قرآن ام آگادار کریه او بگوتنه گوتو بیجه حدیث رسول اکرم علیه الصلاة والسلام ام آگادار کریه ام بسر وان گوتنا حقی دیو بابا و حقی زاروکا لموبات دا چیه گلا ایرو در قوان مسئله دو میوان ما عزیز یک جوان ولات مای رنگین کردستان لترکیه یه اش باجاره مردین که ملا محمود کلنج باشتری و پروگرام مدوه او خو ملا مزگفته که لمردین و اساجی میوان مای دویم برای مای عزیز از جنوب ولات مای کازاکستان
ملا شيخ سيد علي از رژی تکلیف دکم برا میوانی ما در بازی پروگرام بکه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. گلی میوانی ما عزیز اون بخیر هاتنا به پروگرام آمده. اون یان اون گله که پر بهانه بونا جواکا ما بونا جواکا اسلامی ایرو باره که معزن سر ملی امامای ملای شیخای سیدای ایرو باره گرانیا ایله جواکی اونا هلبرین سر پشتاخن اسا گوتی زراف گوتی بزمان مای کردی ایرو گلی برا امی مثلا ما بگرانی سر حقی دیو بابا و حقی زاروک المالبات دا ایرو بزاره آیت قرآنی بزاره خلق عالم ایرو چه آگاداری ها لقرآن پیروز دا بونا امتا اسلامی بونا جواکا اسلامی و چه تشت لحدیث پیغمبر دا علیه صلاة السلام دا های ایرو افتشتانا تشتنا هر سرکه نوا جواکا مادا از خواستم در قاب مسئله پیش برق بما میوان ما ملا محمود کلنج چونکی او 7000 کیلومتری از ولات ما بشتاری و پروگرامید و پشتی هم در بازی بری مای سید علی بودن انشالله. سیدای من ایرو او مسئله هر سرکن نوا جواکی ده ایرو همزانن هر جواکک هر مالباتک او اندام جواککیه ایرو هر مالباتکی ده زاروک همه هم بیجن ده ایرو گل تشت ام بیجن نوا مالبات ده گریدای تربیه زاریه گل خلق علم لقرآن پیروز ده چه آگاداریا دکه بونا ما اندام امتا اسلامی ما مسلمانا ما باورمنده ام چه لازمه ام زاره خود تربیه بکن اون چند گوتنا واد کارم بونا جواکا ما ایرو بر تلویزیونا ما رونشنا ما تماشا دکن ام جوان را گوتو بیش بکن کرم کن گلی وای کرم دار بن و علیکم سلام و رحمت الله و برکات از دبیجم تمام حمد و پسندان و وصف قنجیه جی خدای تعالی ربا او خدای گو آیت قرآن هشکره شان سر رسول خواه جبو گو دنابین انسان دا بحقی و عدالت حکم بکه و جبوی بندست و بکسا جی کولتی خدین الناس و زوردستا آزاد و رزگار بکه. صلاة و سلام لسر مزن ما سروک و رزان ما حضرتی محمد مصطفى علیه السلام و لسر اهل مالاوی پاک و پاکش و لسر اصحابوی مرد و مرخاص و گرناس و لسر تمام اهل ایمان با حتی روژا قیامتی. از کردستان باکر جه پارزگاه ماردین جه نافچه قزل تاپا جه نافچه قوسر بنابه خوی کردی سلاف و رز و حرمت خواه پیشکشی همو تماشاوان یه بربانک تیوی گول لسد اینترنت و شانه دکو یه گول تماشا دکن از پیشکشی همو یاد کن نخواستم جه 7000 کیلومتر از پیشکشی کرده قزاکستانی گونها لسر شاشه لسر اکران ما تماشا دکن براستی هبونا و سکنا و باوری آوی حتی ایرو گود ناوا حقاس بویرده و ام باوری آخوا محافظه کری و گیان دی روژا ما از سپاس دارم جبو و سکنا کرده قزاکستانی گلک کفا من هات براستی ناوا حقاس کاری خودی چانا گوش قزاکستانی او تلویزیون و شانه دکی براستی از بیجم از مبالغه ناکم از بیجم نابه نامو خودی بهستک نما گلک کفا ما هبون او مکیف خوش کرد باوری او نرین او مکیف خوش کرد از نخواستم به طایبت سلاو و رز و حرمت خواه پیشکشی برای خوی کرد
برای خوی مسلمانی کردی گل قازاکستانی و همو کرد قازاکستانی بکن ام جی سر ناوی همو کرد کازاکستان و روسیه و کرگستان هم دن سر ما سر چای ما اومد. خدا جو راضی به خدا جو راضی به انشالله و تکیلی و علاقه مشی بردوام بکه هبو نواب راستی ما کیف خوش کرد با آگاهداری هبو نواب هم گله کیف خوش بون از سلاف و رز و حرمت خواه جی سیدار جی برای کم میوان میده از سیدار جی برای دکم انشالله همه گهداری سیدار جی بکم براستی سیدای ملعارف مجارك قالك بالكش وديار كديه بلكي بروجا اف مجار لسر نقاش بكرن شروفه بكرن بلكي خلاصنا ليه دبي واريده تشتي جو حوجت كجمرة ويجو ويد هشي تماشوانا بمينا اسخازم چند تشتا جوانا پیشکش بکن برای هر تشتی سیدا معلومه و طبعی یگو اساس جواکê li ser aîla hatî îsas kirin yanî dewlet ji civaka bikartên civak çî ji aîla bikartên ji ber wê got di dewleta de di dewleta de heger asasê civakê nesaxlem be dewlet çê nabin wê bela bibin asasê civakê jî bi sedem got ji aîla bikartê lazim e ev müessesa aile ev saziya aile gelek sağlam be ji bo civak hebe û civak jî hebe wê dewlet hebe ji ber wê ev mijara aile mijarek balkêş e heger em vê mijara balkêş di şexsê xwe de dewletek di hundir xwe de xweşik tertîb bike saz bike ancak ew dewlet bi pêş ve bişe dewletê cîhanê de heger got ev mijar sağlam nedabin damezrandin belabûna wan dewleta bi rastî jî bêguman e ev dewletê got aîle di wan de belabûne di pêşerojê de zû derin wê bela bibin çunkî yê got dewleta tînin holê aîle civakin yê got civaka tînin holê jî aîle ne ji ber wê hebûna aîlê mijarek balkêş e sêda beriya got em derbasî mafê dê û bava li ser ewlada bibin beriya got em derbasî wê mijarê bibin ji bo got ewlad vî mafî bikarbîne lazim e di bala hebûna xwe de be yanî lazim e ewlad ciyê xwe di hundir aîlê de zanide malûme wê jî însan em hemû dema gotêne dünyayê em dixwazin ebedî li dünyayê bimînin ev tiştekî fitrî ye yanî ji bo seyda ji bo alima ji bo şêxa ji bo rewşenbîra ji bo însanê birêzê ev tiştekî fitrî ye însan dixwaze ebedî li dünyayê bimîne lê malûm e kesek ebedî li vê dünya fanî namîne ev dünya wekî nesl û nifşê beriya me jî gelek guhartin tebdîl kirin rojekê wê me jî tebdîl bike lê însan yê got wê ebedî li dünyayê bihêle wekî Hezretê Elî radiyallahu anhu kerramallahu vechehu jî dibêje heger û dixwazin ebedî li dünyayê bimînin kevne şopiyê got nemirî li pê xwe bihêlin çine evana sedaqayî cariye ne wek avakirina mizgefta ye wek hinek sedaqayî cariye wek kopriyan e wek piran e wek erdekî got tu bike weqef wek elmê îslamî ne malûm e ev vê mijarê de mijarek berfirê ye lê ebedîbûna însanî li dünyayê ew ewladê got li pê xwe dihêle û nesl û nifşa wî berdewam dike ew wî ebedî li dünyayê dihêle yanî di pey wî re nesl û nifşê gotên ewladê wî neviyê wî neviyê neviyê wî wî karî bike nemir jî wî karî bike bimirîne jî heger li pey xwe em nesl û nifşek got wê baweriya me kevneşopiyê me bidomîne em li pê xwe bihêlin ew nesl û nifşê me bi rastî wê me bike însanekî nemirî nagot ji baweriya xwe ji ola xwe ji dînê xwe ji kevneşopiyê xwe ji ırf û adetê bab û bavpîrê xwe
ام نسلکی لپی خو بهیلن نسلکی دور جوانا ام لپی خو بهیلن او چاق امید بمرن او چاق ناوی ما نما دیرو کدته گوتن نما تقال کرن جبروی تربیه اولاد لسر هر دی و باوی براستی جی فرزه جبو گو ام او حرمتا گو قرآن و سنت اولادا خاصیه الپیشبری دی و باوا جبو گو ام جوان بخوازم اول هناك وسيله قولمت كبهنا هجر دستور او هذا از دخوازم وان وسيفه رئيس بكت كرم سيدا كرم دار كرم سيدا تربية اولاد هي بريا اولاد ورا دنيا دست بيدك چاوا دست بيدك معلومه ويا پیغمبر عليه الصلاة والسلام جبونا ما دبيجا جن يعني بيرك جبو پنج تشتا تی آنی یعنی نکاح پیره که آنی نا پیره که جبو پنج تشتایه یک جه دبی جبو دینویه پیغمبر علیه الصلاة والسلام یعنی جبو پیره که قیزی که اولدار انسان کاره و جخوار بنقینه به عجیبینه یا دا دبی جبو نسب آویه مالک باشه یا سسیا دبی جبو مالی ویه یعنی پر دولمنده یا چرا یا دویم بله. چیه ولی یا دویم چیه یا دویم یا یکم پیغمبر علیه السلام دبی جبو اولداری آوی یعنی دینداری آوی یا دویم دبی جبو نسب آوی یا دویم چیه جبو نسب آوی نسب عشیر آوی بو عشیرته بو عشیرت طایفه آوی یعنی طایفه آوی یعنی مالک گلک باشه یا دین دبی جبو مالی وی یعنی پر دولمنده یا چارم جی دبی جبو بدوبون آوی بس پیغمبر علیه الصلاة والسلام دبی هون یا اولدار شوار بعجبینن یا دیندار یا اولدار بعجبینن ev çawa ji bo kuruka Peygamber aleyhisselam ve şiret dedi ki ji bo qîzik ajev şiret derbas dibe. Yani qîzik jî çağa bixwaze bizewce ewil wê ê oldar, xortekî oldar, însanekî oldar yekî dîndar û xwe binexîne. Çima? Belê. yan dibêjin îro malbat virda dest pê dike eva gava pêngava yekem Bingaha yekem terbiye evlad jûr dest pê dike. yan dibêjin Çima? hadisa peygamber az çima dubare dikim sava cemaata mevru hene Belê diya na belê be ez xwazim hûn dubare ez xwazim hûn dubare yekem ji bo baweriya wê ji bo Belê. baweriya wê îro ya جور دست پید که تربیه اولاد ماموسته جور دست پید که چی ما جور دست پید که اگر دهندور مالی ده دایک دیندار به دی مکتبه که و پروردهی طلبه خوشی دوی مکتبه ده بدین بده تربیه بدین ربان و زاروکی البر و معلم پروردهی خو بکار بینه و دیندار رابه دیندار را بجی و او ما فی و قرآن دبیجه فلا تقل لهما افن وی ما فی بکار بینه جور دست پید که اف یک یا دویم ماموستا یا دویم معلومه ام تف زوجینا خورته می رزا زواجی ده همه ایز جهنه خورد جهنه ده هنگامه دعوت ده و ام دعوت فا لگور قرآن و سنت پید بینه دعوت خو لگور قرآن و سنتی چما؟ چونکی ام شیر گرم دکن شیر ام دبی شیر هونجی دبی شیر ام شیر گرم دکن ام حیوان داوی جنی نو حیوان داوی جنی شیرکی خوشی گرم نبه و نه قصه و بقصه ای خردان بند قصل هریمامه یا جی هبیرکی تو باش نستری گوتو هبیر ترشبابی جی حیوانی وی و او هوید و ببنان نابنان لازمه یا دویم دعوت ما لگور قرآن و سنت بین چیه؟ به مولود بین به صلوات بین به ذکر بین چما؟ چونکه امی سازیه که آواب کن سازیه که امی شکن امی قرمه که آیلا که امی اساسی دینن ev megoya duyeme ya seyem çiye ya seyem وقت پیغمبر علیه الصلاة والسلام دبیجه
تماشاوانه می سر شاشا گو ما تماشا کن برابر بورن دین ده فدی چونش بو پیغمبر گوتی هم دبیجن دبی گونچون نوان نوینه خواه به دسمه هر نوان نوینه خواه نوری به دسمه هر نوان نوینه خواه و بسم الله هرن جبو چی؟ جبو گو اولاده و صالح به پیغمبر علیه الصلاة والسلام ارجی شیرت آویز هیمینه اف وصیفه یه باب المتکبه بریا زواجه بریا اولاد شده یعنی ام اساس عائله که داتینن ام تمل اساس عائله که دات اف وصیفه هم پیک آنی پاشه وصیفه دایی که فهمه پیغمبر علیه الصلاة والسلام دبیجه دایی ده هنگامه حمله خوده دبیجه برا حرام نچه هندروه چما چونکی حرام گو پاری که حرام هر هندر زکه دایی که او تأثیره حرام لوی سبیه ده هندر زکه ویده لوی سبیید که باندور لوی سبیید که اگر به حرام دایی وی جیانا خو بدومه وی باندور لوی زارو کجیب که حتی اما موسته ایرو علمه فنی دبیجه زارو که ده هندر دایی که ده دایی کاوی چو قواز ده هنگاما حمله خوده لقرآن گهدار بکه الوعظ و نصیحتی اسلام گهدار بکه دبی باندور لسر جیانا زاروکه گوت پیش روژه ده ویبو ولده کشن ارجی وصیفه دایی که پاشه معلومه یعنی گلک جرا سیدای ما روشن بیره ما لسر منبرات محرابا ده جمرا گوتنه پشتی گو زاروک چه دبه وصیفه یکم گو باب گوهیوی راست ده آزانه دیگه چه پیداجی قامت بینه او وصیفه بابه چما او چونکی جیگو آزان لبه خواندن و قامت لبه دان شیطان جوار باز ده او سبیه گونو چه بویا این جی دنیای را نه گوت یا مرحبا السلام علیکم یعنی گو بچه بوناوی را امده گوهیوی ده ازان نقش بکن جیاناوی پیش روژه انشاءالله لسر او لفظه توحيد وبه الشكل ده يدن پیغمبر عليه السلام دبي وصفات يا دويم پیغمبر عليه السلام دبي جت تحنيق هم دبيجن وقت شيراني كي خرما بنافات دبي خود دراني خود هور دكيت او تحنيق دداد هندر لبي زاروك دا چما جبو گو تفكا انسان كي صالح كي او پیغمبر بو جبو گو تفكا انسان كي او پیغمبر دویوی ده شیرانی آوی دویوی ده نقش بده پیش جیان آوی یا پیش روژه سروی تأثیر بده بس ایرو پیغمبر علیه الصلاة والسلام جبر گنل جینه وقت می نوشت شرینه عمری شرین در بازه بله جبر گنل جینه او وصیفه العالمات کبه یعنی امت گازاروکه وان چه بو بجمع عالمه و او سنه پیغمبر علیه السلام دبیجه ناوی صالح زاروکه خوبه ناو کی خوش چما چونکه روژا قیامت پیغمبر علیه السلام دبی هونه بناوی بابه خو بینگازی کرن یه باب پیر خو و اولاد وجی و بناوی و بینگازی کرن جبر وی دبی ناوی خوش لزاروکه خوبه پیغمبر علیه السلام حتی پیغمبر علیه السلام گلک ناوی نوح نخوش گوهرتنه چما چونکه ناوی ناخوش روژا قیامتی و اولاد جبر ناوی بابه خو یا جبر یه خوی فدیب که مثلا پیغمبر علیه الصلاة والسلام دوی واری ده دوی ناوی زحیم به بشیر گوهرتیه به تاریخ درواز ده شاید محمود ببارینن ام امام وقتی ام دارتین اصد منبارا ام دکان بساعته و بیجن الحمدلله خوک علم یعنی تکلیه که نابرا عقل قوله خون و زنه قوله خون تکلیه که چید که ام بیجن خلق علم ایمان ها خورد که ایرا هم خوازن حقیقت بگینن برا ایجا از کومنتار دنیرن یک دویجه دوی گلو امام چه دویجن یک دکاره مرا ترجمه بکن از خواهش دکم همون هکی ها بلازی گوتنه خود نویجن ها هیدی بله
بگی گفتنه تمام کم پاشم دربازی میوان خون دویم ببین سید علی دربازی میوان ببین تمام بکن پاشم دربازی سید علی او ولادت ازی بقدیمیم یا ولادت پاشه دربازی سیدان پاشه پیغمبر علیه صلات و سلام دبی زاروکی و بوهاتن دنیای ناوکی خوش لی بکن دقاتی خدا ده پیغمبر علیه صلات و سلام جبو کرکا دبی جا ناوی هری خوش دبی جا ناوی عبدالله و عبدالرحمن قاتی خدا ده لی مخابن ایلو امتا اسلامی ناوی یه گود جیان دیروک آمده ام تجار لقای و نابل نزاروکی خود کن یعنی افجی کمانیه که بوی مسلمانا یه قیزی کاشی یعنی ناوی گود قرآن درباس به مریم یا جی یه پیرک صحابه یه دایی که مؤمنه گو پیرک پیغمبر علیه صلات و سلام جین پیغمبر پیرک دی دایی که مؤمنانه yani jî navê wan navnî İslamî golwan bike. Paşê Peyxember aleyhissalatu vesselam dibêje di hevtrojtiya wî de dibêje qurbana wî ya aqiqê bide boy çi boy hestiyê wî xurt be û boy di pêşeroja jiyana wî de boy wî têkeve ber qeza bela û musîbetê pêşerojê ev jî wasîfakî İslamî ye. Paşê dibêje di hevtrojiya wî de Peyxember aleyhisselam dibê mesela وقتا حسن هاته دونه دبی میوی قرف کرد پوری میوی قرف کرد دبی برانبری زیر یا جیزیب کرد او جیل فقیدا صدقه بلا کرد اف وصیفه هنگامه ولادت دنه سیدا یعنی یه پشتی ولادت ایشخوا گلکن بس بوی از وقت تبی غرش نکن میوان میده امام برس سید علی هيا بوي از وقت غرش نكم كرم احمد صاحب بالبرنابا هذا ديسا داما كما حتى استخمن كم تشل دقيقة ما ديسا هيا اما ان شاء الله قوتو بيش بكن اوا تشك واغو اوا پارچه کی سنت پیغمبر رسول اکرم علیه السلام بنا زاروکت حزبوی گل جماعته برای خازم بانک بکم ایرو هم گوتنخ وقت دویجن هم لاز نکردن انا که ها سوک که گوتنه ما بگیجه زینه تماشاوانا بکارن هور وان گوتنا میجی خدا شروع وکن یان وان گوتنا ها چاکت بخون بگیجه دلی وان هیز بکن گوتنا خدا هیز بکن خودش و راضی بست ایدار اما دادی برای ما سید علی بن میوانه که ما عزیزه اوجی خدمتکاره که لنوا ایلا کرده ما لباجاره چیمکنده نوا باجاره جنبوله نوا باجاره نوانده ولایت ما کازاکستان لنور سلطان یان وی جامعه همجی نابرا کرده ما روسیه جوی نازدکن کدا که معظم بونا دین اسلام دیده امویجی جویا را دوین سر ما سرچای ما حکیه که سید علی اجی سلام و رزه خواه پیشکشی سیدا جناب سیدات کن السلام علیکم اما دواما و گوتنا که محمود اما دوام بکن ایرا همزانن هن حدیثه تیادوی سه حقی دیو بابا بر زاروکه هست هم بیشن یک او بکو سیدا هجا آنی زمان نوا ویاد هفت هم بیشن ساگوتی شرط سنت هنه ساگوتی دا مثلا که زار بونه بونا زاره سبی ایر او گوتن سیدا گو او حتی عمره که هم بیشن 7 سالیه ساگوتی حتی عمره 7 سالیه برای ما سید علی ایرو ام بیشن زارک هات عمرکی پشتی که او زار آزان گوده هات خواندن او شرنای آل به جوتنا دوی ام بیشن عالمکی او شرنای جوت دوی زاره پشتی که ام بیشن ناو هات دایی نبونای زاره ام زانن پوره زاره ته هلدان ته سر ترازی ته کاش کرن ام بیش کاشه چقاس صدقت دایین ام بیشن یک جه اوا پس ده شرجه کردن قیز و ام بیشن پازه که خورد و
لاو و دو پسته شرجی کرن یک جمزانن ایرو سنتی تکرن سنتی وزاره تکرن ایرو افتشتانا یک به یک پای هفهاتا کرنه بنا هم بیجن زاروکا که لمالباتا که مسلمین دا باورمنده کی دا امری زاره هات گشته و مرحله که ایرو زارا که ایرو هر میته بی چه پیوسته چه پیوستی های بنا مالباتا که مسلمانا چا دیو باب زارا خود تربیه بکه پشتی وان گاوا کرم کن گلی دیگه جواده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال إبراهيم العزيز قال تماشامان مهجا خلق عالم وما اجتوى بإيمان إسلامي إحساني توفيقي وخيك يا رب العالمين آمین كرد قلب ما حمود جميع حمود بنده حمود ما إلى ما اجتوى يا رب العالمين آمین یا شیخ خودش ده محمود کلینچ خالقان خودش واحد کرازی و خالق عالم آریا بور آریا خالق عالم هم دویجن گلی که مهم هم دویجن البته او گفتنو ما بور رب عالم انشالله بلکه خالق عالم گلی بندار خیره کم مزن بدن ایساره وقت پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت من یهدی الله فلا مضل له و من یضلل فلا هادی له وكي خلق عالم كي حزبك يبيرا خيرك كي قوتنا كي نسيبك يان مربك كي قوتي بعلمي يبقى سبب يدا أو بيسر دين إيماني لوقت خلق عالمي وكي بندك حزنك تشقاس كاميرا بيجن أو نك قلبي برو خلق عالم ممجور ربي عالم تغازن خدي قلبي ما بك عمل ما إلى ما جميع بندام ومن مسلمان إلى ما اجتوى صالحك يا رب العالمين شیخ خبردانه تا ایجا تا گود بار دی بابا دا تربیاک دی باب اولاد خورا بده گلک مزنه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گوچه کلکم رائی و کلکم مسئول ان رائیتی گوچه هر کس که شوانی مالا خویه هر کس که جاودار مالا خویه ایرو سبب دایکی ما قیزی ما اولاد مدمن خاندار خاندیوان نویان مشهور دو همو دنیای سبب وی مشهور وی نوی وی اولاد دیه باوه اونه هم دوازن قیزی ما بوکی ما دایکی ما تربیه لابا بوری رب عالمی اول ایمانی بنا زارادا زارا ایمان قادنش کرد انشالله بیزن ربی عالمی او جا ویزاری را او بابا ویزاری را چه خدمتی باید ربی عالمی که انشالله باردلنینه اساسی زارا ایمانه دو ایمان را علمه وقتی ایمان هیه او علمه که یه باید خودی عملی صالح و قادنش کرد علمه به فایده دا اساجی دی باف گرک خورا حاضر بکن وی دنیای زارا بنا تربیه بوی ربی عالمی که او اولادا سی وقت پیغمبر صلی الله علیه و سلم گوچه انسان که دچار هم خودی سی تشت رویا داده خیرای نادا سکناندنی دا خیرای ابدی دچه اون خزان صدقات الجاریه یاد دا علم فایده یا سیسیا اولاد صالحه بیدی بابا دعا بکه بنایا تربیه اولاد ما ام بولا خودی را بدن اساجی پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفته طالب العلم الفریضه على كل المسلمين همو اولاد مومن مسلمان همو بندارا علم فرضه اجر ربي عالمي دوازم خدي علمي بدا حمو بندا الى مجتف علماء طبيعي علماء استرونومي او قش علم قش خيره مرا بونايا زاري ما قيزين معلمي زاري ما بيشي اول ديه پیغمبر صلى الله عليه وسلم قلت جاك ايش قيدا دگره علمي دا زانه زاري ايش قيدا بگره جاك تاريه نخوانديه زاري ظلمي ده بگره العلم نور
وجهل ظلم وجعل نوره نخواندی طالبونه ظلمه bunu از خودی غازم اساس گل شیخ ملی مرا دویجم برای مرا دویجم هر کس که مناف اله خدا قیزی ما کلی ما ام بدنا بارد به خواندن آن دا اول ایمان دورا خواندن اول مرا لازمه وقتی خواندن ظالم هیا انشالله او زارای خیلی بده دی بابی خدا اونو خودش و راضی و ام دوازن خبردارم ما درا دی بابای جا شیو گود ام آیاتك ربي عالمي سورة الإسراء قوتيا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أوف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله العظيم رب العالمين ورمرضين وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا رب العالمين عمر كريا دبي مرة عبارات بكن خيلي من كثيرا سجدي ناكن وبالوالدين إحسانا دوي بولا من قنجي كارفن دي بابي خورا خير خوازي دي بابي خوفن قنجي دي بابي خورا دوينن ربي العالمين برا دوزي إما يبلغان عندك الكبر أحدهما أو كلاهما دوي وقت هنا قال بون بير بون يك جوانا دوي فلا تقول لهم أوف دوي وانا را نفج أوف هجو ما خبردار نوما سر تربية زارا به ولی وقت امزار خورا ایمان خیر عمل صالح يمكن زارا ما یه قنجی کاری ما به یه مرا نویجه اوفین اوف اون خود زانن گلی که گرانه مرا بجه عاجز به ولا تنهرهم مدویه سروا نقیله هرسمیش نوه وقل لهم قولا كريما ونرى لوزي شیرین خبر ده ورارا شیرینای خبر ده جال جانا خورد ما دی بابی خورا کنجا کی دکرن یان قنجی کی دکرن دوی نه مترا افتشتا کریه متبری دختر گراندی متبری خسته گراندی سر دی بابی دقیله بریم بابی امنا و قنجی خلق عالم گوته لوزی شیرین قول معروف ومغفرة خير من صدقة قلت لوز وشرين معرفات و بخشانك أنج هفت بخشينا جحمو صدقة ويجاترا لتشتري أموال تشتادكن دوي شكر بوني بجمرا ربي عالمي ورا دوجا واحفظ لهما جناح ذلي من رحمتي وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا دوی یا رب العالمین برای دیگر پرکی خود داخه نفسش بر دی بابا گله کی داخه و نفسش بر خلق عالم بر دی بابا قلوز نبه گوچه یا ربی وان ببخشینه نه ولا تربیه دامده وان نه ولا از مزید کلمه الجنة البيغمبر صلى الله عليه وسلم يقول الجنة بين القدم الأمي والأبي جنة بني بعنيو نجي دي باوي بقارن دي باوي مجمع راضية إن شاء الله جنة مرة هي أساج خلق عالمي سورة الرحمن يقول ووصينا الإنسان بالوالدين إحسانا بوالدين حملته أمه وحنا على وحن وفصاله في عامين دوی موایسید کریه انسان قدر دی بابی خورا داینه اوی دایی که خدا گرانیه چتنی سر چتنی دیتیه پشتای ایشایه زکیوی ایشایه اوی او نحمه زکی خدا گران نه دوی انش
وفي سال وفي عامين دبي دو سالي دو مج بريد هدايا يعني خلقا عالمي بعيد سالا خلقا عالمي ديوم امشي بكنا برين بابيم القدرة اف زعمتا جوم مرك شانديا روزي كي بيخمر صلى الله عليه وسلم ابن عباس قلت يا بيخمر صلى الله عليه وسلم دبي اصحابك نخوش كاكيا بيخمر صلى الله عليه وسلم تي سالكي وي اصحابي الخير نويس صاحبيش طالحه يا تي ديجا طالحه حالته شانه دبي يا رسول الاكرم حالم قال لك قرانا قال لك تشاتني دوما شكربون وقت دينا ديجا دبي ملكاتك ربي عالمي برشعمتك ساكنه هيرس هيرس قرانا لمدنيا ده پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقت دویجه دوی جو وی خورتی هیا بی هیا جو ساکنه دوی پیره که گازی وی پیره دکه دوی تو اولاد خرازی دوی از اولاد خرازی ما لدوی اولادم خاطری که خاطرم کتیا دلم جوی اولاد مایه دوی چی بیه دوی روزه که مرا گوتیا مرا خوراک کی چه که دوی مخوراک بیرا چه کریه دما از وی چاتنا پیرچاخون با رابو او خوراکا وی چاتنه چه کریه اولاد خودم واجد دای بر اولاد خدا اولادم نخوادیا بر خوی دا کریه پشتا وی خوراکی دا کریه دوی حوی که دل مایاج وی سبب وی او تشتایه دوی دای دوی هره دورو کار سند بکنه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گازی ربی عالمی که تو جی ببخشینی انشالله ربی عالم جی ببخشینه ربی عالمی هیبیا بخشانده تا که تو یا ببخشینی حتی راجل قد تنوه او دایگا دورو کار سند دخونه گازی ربی عالم که یا ربی العالمین از اولاد راضی ما اتوان تو جی راضی و خیلک ما پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت ای طلحه حالت چانه ويا رسول الله صلى الله عليه وسلم دوي في دمي دوي ملكاتك برامي المدنيرة الله أكبر دوي ملكاتك برامي المدنيرة بريم بابيم برا بريم أولادي ما ببيزن دعاي دي بابا رازقا ربي عالمية أولي قرسي دي بابا دچن گناهكاري كي مزن دبن خلق عالمي ما بندارا اسا سورة النساء قلت وعبد الله ولا تشرك به شيئا وبالوالدين إحسانا دوی مرا سجده بکن عبارات مرا بکن شرکتای مرا نکن وبالوالدين إحسانا خلق عالمي دوجه دی بابی خلق قنجی بکن ربي عالمي دوجه پیشه سجده من عبادات بولا من دورا قدر دي بابا ونويت تشتي حديث زانن حديث كي قال لك مشهوره قش دنيا عالم حديث خبر وقت يكتي دجا بيغمبر صلى الله عليه وسلم يا رسول الاكرم بولا ربي عالمي ام كرا قنجيب كن فيها جاخرا داينه ويجا باي جاخرا از كرا داينه ويا ديسا جاخرا داينه وي ديسا باي جاخرا ديسا كرا داينه ديسا جاخرا سي جارا دي جارا چارا بابا پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فیکرم امه و ابوه گفت کی خود دترسا اخرات و فکره برا قدر دی بای بفکره بگره بحرمت لی بنا از برای خود غازم خلق عالمی ایمان قلب ما الى ما اشتوای وقت ام زار خو سوج آیات ربی عالمی گفتم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم النار صدق الله العظيم وهي أهل إيماني أهل مؤمن مسلمانا ليه خجي أولادي خجي أغري جانمي حفظ كن وكيرم تربية من ريا خدي دا نيبا سير مشتعاتي من هيا الشاب روخ دل مسار مشتعاتي زارخ نال من تربية سر دين إيماني زارا من سبيت شغي دنيا قادنش که
او خير بفا دو خير دا گني بفا دو گنه دا سببي دي باوه بنا گرک هم اولاد خو في دنیا پیشی تربیه آرم بدن حضرت عمر گوتیه في دنیا حکم بده ام کلی ورسی دین سوجید که خو دوی خو بده حساب کنی دا تو سر چه عملی دکی وی دنیا خلق عالم حساب کتابات یسوک در باز کرد اینا او تشتا گله که مرا حرمت لیه خودی جو راضی به Как Сайда, программа Маханаки регламента, أسابقا نوا في ساعته دا ها تشتا عالی که هم کورته کبنه مثلا همجی زلال بگینا تماشاوان هیجا از برق دما خودش تا راضی بکک سید علی خلق عالم انشالله گوتنک بزارتا کک محمود کهاتا گوتن وقت مینی چروزا که مینا نورا که بنقطینا قلبه هر یکی ایرو کی محتاج به یکی خلق عالم برای هم دسر یا حقیقت راستی خادم برق بمواد بعمر خلق عالم از آنم دما نمیجا مغرب جیبا نیزینگ دبا انشالله جماعتی به امام نکارد بمینه اما حساب کم نبراوم 15-20 دقیقه دا ام پروگرام خون دخل دایده اتخوازم بیجم کک محمود ایرو همزانن گل جواکی مسلمانا نوا گل ولاته ام بیجن اسلام پر پیشکتی نینه نوا جواکی اسادا بجین ام بیجن غیر مسلم هنده مثلا ایرو امزانن مسلمانه که ام بیجن دوری ولات خون دوری ولات مسلمانه یان ولات ایسا ام بیجن هی اسلام وقت مینی گله که هی ود ده هی بیناغده ده هی پیشت که و ایرو نوا جواکه که ایسا وقت مینی مالباته که مسلمانه او چا کرد چما از بیجم کرد چونکه ام کرد از کارم بیجم یک جوان ملته که نوا امتا اسلامه دا گله که زوردستی دیتیا گرانی دیتیا چتنایی دیتیا وحشتی دیتیا چقاس به دست نه مسلمان واجی چقاس به دست مسلمان واجی ایرو دیساجی امزانن ایرو دینه ما بانگی مسلمان تی ناکه که ایرو مسلمان بکوشه مسلمان دجی مسلمان هره چونکه امزانن افچتا دوری قاعده اسلامه ناکه ایرو وقت مینی ولاته که ما یا ولاته که روسیا یا ولاته که ابیجن دوری دنیا اسلامی یان ها اسلام نوا حدود مالباته که دا ایرو جواکه که بچوک تا جواکه بچوک جه امزانه نوا جواکه که برفره و معزن دایه دکاره تحصیره که معزن ام بیش جواکه که معزن بده سر جواکه وقت مینی جواکه که ما کرده دوری ولاته خون دوری ام بیشن قاعده اسلامی اون چه دا فکرین گوری ام بیشن زمانه که امیرو لیدجی چه لازمه مالباته که مسلمان مالباته که کرد لی اسلام دا بکاره خود بپاریزه و تربیه که باش بده زاروکی خود بله چه حدیث هنه در یکی یا ریباز هنه ایرو گوری هم بیجن اجتهاده علماء اسلامی هم بیجن چه اجتهاده ها که مسلمان دوری در ویوالت بکارم خود بپاریزه کرم که سپاسدارم بۆی بێ پرساوە بڕاستیژی ئیمتیحانەوە ئیمتیحانە گرانە ئێمە ئەم لە عالەما ئیسلامێ جۆرافیا ئیسلامێ هەموو دەولەتێ مسلمان لە تەنیشت هەبن و ئەم هەموو بەهەورە ژیانە خۆ دۆمینن خدا ئالیکارێوە بە بەس معلومێوەیە ژی یێ سەید عەلیە ژی یێوە بۆیوە بەلکی هەر عەمەلێک دقاتێ خۆدا دە بەلکی تدي آيات بيجا جيكي حتى دها وحتى سدي وحتى حسيديا از باورم يوا عملك يوال جور يما
gelek derencevi bilimtire. Çima? Çünkü de hemeza evqas harabi u küfür jiyana xo bawariya xo u ciwanê me û cenabê we hûn bidomînin ez bawerim emelê we gelek diqatê xwe de maqbûltir e û derencê wê jî gelek bêtir e. Bes sêda ev heye yani insanê Müslüman li kî derê dünyayê be cîhan fireye li kî derve di serdema Pêxember aleyhissalatu vesselam yek sahabe got diçû welatekî diçû herêmekê di demek Kurd de yani ew dema Kurd carna belkî nediye salekê belkî 2 sal belkî jî çend heyva jiyana wê herêmê diguher. Çima bi jiyana xwe îslamî jiyana xwe li gorê îslamî dibû numune û mestere ji însanê wêrê re û jiyana wêrê diguher. Îro mixabin pirsgirêka Müslümana ya me hemûya belkî ya we ya di nava welatê kufrê de bi rastî belkî we bêtir baweriya xwe muhefaza kiriye parastiye. Belkî kevneşopiyê xwe bêtir we parastiye. Çünkü we derdê yani dûrbûna ji coğrafya İslamê dîtiye. Lê îro coğrafya me jî însanê me jî ev pirsgirêk di nava wan de heye. Yani ez xwazim vê bêjim yani heger Mamosta biborînin ez nava hududê dê û bav navbera dê û bav û zarokê ez dixwazim ez tê gihîm ez ê werim û xwe nêrînê we em bêjin ez çala ez ê werim û belê yani döndür aylat münasebeti halakê dê û bav û zaroka yê li ser ekranê niha birayê Kazakistan û yê hemû cîhanê got me temaşe dikin ez dixwazim tiştînî dîtbar yani somut yani çavbên dîtin şîret nas bikim. Yek lazim e beriya her tiştî em baweriyê xwe bişopînin muhefaza bikin yani dînê xwe jiyanek li gor dînê xwe em berdewam bikin. Çima? Çünkü rojekê serdema xelîfetiya Hezretî Ömer de dibe kurrekekî li bavê xwe xistiye xortekî çûye li bavê xwe xistiye paşê dibe bavê çûye cem Hezretî Ömer wî şikayet kiriye gazin kiriye gotiye ev kurê min mi xistiye Hezretî Ömer di serdema xelîfetiya xwe de dibe tenişt şetê Dicle û Firat gurek êrişî berxekê bike hesabê Ömerê li wayê xetab bide xwe da ew qas hedalet hebû gazî kurê wî dike dibêje birate li bavê xwe xistiye kurê wî dibêje belê min li bavê xwe xistiye bes dibêje guhdariya min bike çima bipirse bê çima te li bavê xwe xistiye dibêje çima te li bavê xwe xistiye xort dibêje hevalê min tev çaxa gihaştin yani ciwaniya xwe dema ewil de bavê wan dayîka wan wan şand ber seyda ber şan mizgeftê ji bo perwerdehiya xwe li gorî İslamê bikin bûn alimên bavê min jî min şand ber heywana yani li çolê ber deva min jiyana xwe min doman ez ne qayda İslamî zanim yan lawik gazna dike divê exta ka zarok û me dê bavê hevalê min hevalêm şandine medresa hînê ilm kirine hînî şerîetê kirine yan ew niha mezin ne ez jî şandime ça şivan gavanek ber heyvîn ku heyvîn belê saet xwe geran kir paşê Hezretî Ömer di zîvera ser bavê wî dibêje te kurê xwe bi exlaqê heywana mezin kiriye heywan ji paşî pênek avêtiye te pênek em dibêjin pên hest davêjin heşa merkeb davêj vê pênek avêtiye te tiştek te nekiriye ez dixwazim vê bêjim ji dayîk û bavare heger em ewladê xwe li ser exlaqê İslamê mezin bikin ji mer wek Seyyid Alî ayet xwend Sûretê İsra fela tequl lehuma uffin ew çax ji mer nabêje of dedî em çaxa diwestin dibetilin em bên of yani ji betlandin û westandina zêde ew çax ewladê me ji mer nabe of jî çima çünkü Pêxember aleyhissalatu vesselam dibêje ewladê xwe
اجدایی کو باور دبیجن یه ما تماشا کن پیغمبر علیه السلام دبیجه اولاد خو لسر حسکرنا سه تشتا مزن بکن لسر حسکرنا سه تشتا یک دبی سر حسکرنا خدا یا دو دبی سر حسکرنا پیغمبر خدا یا سیم جی دبی سر حسکرنا کتاب خدا قرآن پیروز دبی سر حسکرنا وانا مزن بکن کنگی می مزن بکن وقتا گود فرصت آمدنه همکارم بوان وقتا تمنی وان پیش ده نچویه این تمنی وان جی یکی دست بگیریه حتی هفته هشتا دها پیشتی گود بید 12 و 15 ایدیم نما کارم بوان بیا مناکن بس وقتا گو تمنی وان بچو که اموان لسر به حسکرنه مزن بکن اف حسکرن ده پیش روشه ده Yan Tamal اولادی Goti ما sayda ببارینن Yan Tamal Goti Amr Kurdema Tamal بله Sam عمر mümkün عمر Amr عمر Yan دیوان Amr hatta hatta dana تو دکاری وزارت ترکی راست بگینی بله از بین وزارت بله دستانه کلام aynen mesela مروفك هاتيه جنب پیغمبر عليه الصلاة والسلام شخصك كسياته دبيجا بله يا رسول الله دبيجا حقي دي وبابا لسر زاروكا تشيا پیغمبر عليه السلام دكانت دمزجة دبيجا زاروك دبيجا حقي دي وبابا لسر زاروكا دبي دي وباب جنتا زاروكا نشي جهنم زاروكا نشي تدي معلومه Allah ويجي پیغمبر عليه السلام دبي بوزي بخشقه ام بيجين خشخاندن او يك بعرديفا دهركه خشخاندن يعني دبي بوزي بخشقه سي جرى دوبارتك صحابه بي يكي يا رسول الله دبي ي دياوي وباوي الجموي المالاوي قدهندر مالاوي دي نشا جنتي كما Ave gotnak يعني disa bu dubara ihtiyaç bakın Sayda ave gotnak disa Peygamber aleyhisselam yan bukha dibêje yan bukha pozî wî dibe erdê ve bixişiqe bi erdê ve bixişiqe böyle arda rakşini bevi Kakşine kaç emem bakı bir bevi xişiqandin kaşi be be erdê ve sahabe dibe yekê ya Resulallah dibe yê wî insanê godiya wî û bavî wî li cem wî be û neçe cennetê çima yani diya wî bavî wî li cem wî ixtiyar bûye bu ittiata wî bike ve her cennetê ve cennetê qezanc bike Peygamber aleyhisselam dibe yê wan kesa ez gazî xorta dikim yel serek me temaşa dikin gelê xorta wallahi heger diya me yan jî bavê me got hundir mala me debin û ixtiyar bûne ecûz bûne ixtiyar bûne em îtiata wan bikin em wan re bi başî muamelê bikin cenneta me wekî Seyyid Alî jî anî ziman bin paniyan lingê me de ye cenneta me Allah hatiye berderiyê me yani ew çav em ê cenneta xwe jî bixwe bi têxin paxla xwe û em ê bixwe bibin dîsa Peygamber aleyhissalatu vesselam di hedîsek didê dibe bav deriyê cennetê yê navend e yê ortayê yê navend e heger tu bixwaze di vî derî re tu bixwaze tê vî derî terk bike û tu bixwaze tê di vî derî re here cennetê yani cenneta însan dê û bavê însan e em ji ewladê xwe re em ji dê û bavê xwe re çi bikin ewladê me jî wê xizmetê ji me re bikin dîsa ez gazî xorta dikim gelî xorta wallahi em xizmeta dê û bavê xwe li gor exlaqî İslamê bikin pêşerojê ixtiyarî li hêviya me jî wê ewladê me jî tiştê got em ji dê û bavê xwe dikin wê ewladê me jî me re bikin li herêma me peyvek pêşiya heye yani peyvek pêşiyê me Kurda hene li herêma Kurdistana Bakur dibêje tu çî ji dê û bavê xwe bike wê ewladê tê jî ji wê re bike wî karî ji te re bike belkî jî xwedistêrê hedîsê çünkü vî warî de gelek hedîsê Peygamber aleyhissalatu vesselam jî hene got em dê û bavê xwe li gor Xweda û Resulê wî şîret me kiriye em wan re muamele bikin di pêşa rojê de wê ewladê me jî wê muamelê wê bi me re jî bikin razîbûna Xweda dîsa Peygamber aleyhissalatu vesselam dibêje li ser razîbûna dê û bava ye heger em dixwazin Xweda ji me razî be dê û bavê me ji me razî be Xweda ji me razî be
دی و بابه ما جمن نرازی به و خدا جمن رازی به جبوك اف مناسبة نابنا ده بكار ورن ساز ببن لازمه بري هرتشتي اخلاق ما اسلام ده چونك اسلام ve امري متى جي غير اسلامي جبل اسلامي تو دين تو باوري في كاري امري منسوبه فناكه امري فرده فناكه اسلام ve امري متى لازم امري اسلامي بگرن چاغا مجيه ما اسلامي بخمله او چاغ تربيه اولاد خامي خوشک پیک بینن یا حقیق دی و باقی می سرما اولاد امی پیک بینن او چاق جیانک برهمدار جیانک بروش یا ما هم لدنیا امی دنیا خو بکن جنت آخوا لوک سعدی شیرازی دبیجه دنیا جمع جنت آخوا جبروی لازمه آیله دی و باق اولاد خو بتربیه اسلامی مزن بکن اولاد جي لازم معامله باسلام الجور اخلاق اسلام ديو بابي خربط سيدا از پرسا کش بیجم به کتای جوابن عن درباز سيدا علي بن ورد پاشا پروگرام کتا بکن ایرو ام زانن ام بیجن نها ام نا برات جوا کده تشتي روجانا دوینن حان مالبات زاروک دی باوی خود خد ام زانن گله والاتا ام بیجن خان مالی ام بیجن دیو باوی هنه ام بیجن زاروک بله عمریان کال پیر دوین زاروک انا داویج ندار دولت هنه خواهید کرد مخابن وقت مکه ما ام نکارم تک ام بارد کم پروگرام کردن دیسه ام سر مسئله و مجاری دیسه بزبرن چونکی حدیث گله کن یه رسول اکرم علیه السلام در رقابه یک هجا ایرو چه قاسی مهمه ایرو امچا مالبات تککر بر ربازه هنکرنا زارکی خون لئولی باوریه چه قاس اساجی شریعت بیچتی بالاخ داده زمان رولك معزن دلايزه عم بيجناو مالبات دا كو بزمانه كي داي كي تو زاروكي خو بدي پرورده كرني يا او شريعت دا چقاسي مهمه ديو باv عم بيجن زارق تربيه بكن عم بيجن نشتمانيه كي دا نا عم بيجن ملت پرستي ان نشتمانيه كي حس كرنا كي ل دين خون لملت خون لزمان خون خوي داري دا مثلا چه قاسم بیجن مانزده افشتاده مثلا و اساسیه بدو گلیه براستی yani avetna dayık u baba gelek mıxabın İro de civakê de her tişe bela dibe pir dibe yani sedem jî du sedemê wê hene yek em ji dîn dûr ketine dîn ya du ya ye ne dindar yani ye ne oldar beri ırfek adetek hebu yani gel Türk'a hebu gel Kürt'a hebu gel Rum'a hebu gel Arab'a hebu او عرف وعادات جي جناوا ما رابوية جناوا جواكي او عرف وعادات والرومات والشيماتي يم ملتان جبرقو او جرابوية يدي فدي جنمايا حياة جنمايا معلومة هذي پیغمبر عليه السلام دبي حياة وإيمان دبي هوا بهف جريداية يك جسد درد كذا يعني إيمان درد كذا حياة ددو حياة درد كذا إيمان ددو او جسد ترك جودة إنسان ترك جبرقو yani dindari namaya, oldari, urf ve adet üzerine şopi namaya, ev radbe. Ya seyem, ev medeniyete Avrupa, ya bemin. Üstad Bediüzzaman rahimullah, medeniyete avanda, debe medeniyete bemin. Dedi malume bemin, kitmime jeder kad be edeniyet, debe vahşet. Ev medeniyete avani, go kuçika, amş kuçika deben seh, kel yani اونجا چی بگم اونجا ben کوچک همش بین کوچک سا کوچکا دندر مالا خدا خدید که بس بدست دایی کو باوی خود گرد به او سازی دولت بجا امی کارم وی خودی بکن yani medeniyete ava vahşeti ev edeniyete gustad be bemi edeniyet vahşet be hizmeta küçük dike
لی یا دیو باوی خواه ناکه جبو که ام بیاش جواکا خوراکن لازمه ام عرف و عادتی مجی چونکه خود سپار دینه اسلام عرف کردا و عربا و فارسا و ترکا هما پریوان الگور اسلامه بو یعنی لازمه اولا من دینه خواه بگرن یادشی او عرف و عادت و کرنشوپی باب و بافپیر خواه ام جواکا خواه ده وانا دامن بکن بجیش بکن جبو گو يعني قديم تنا بتدي الزواج ده تبيلا وما قو پیغمبر عليه السلام بعول اولداري دینداری چما دپیور دبی عشیر جبو عشیر اوی چما پیرکک اگر نه دیندار به نه اولدار به عشیره حافظی که جبور یا دو دیا پیور عشیر دبیجا يعني امجي اب عرف و عادت خو دین خو محافظه بکن انشاءالله اب ما في دیو بابا وما في ديو بابا يسر زاروكا يزاروكا لسر ديو بابا او شاغمه بحقي محافظات ان شاء الله. فايدا ما تشمع فرصدا تشمع مع فرصدا يان ام خداش مرة ناسب كريا ام بزمان كردي باخذ مثلا بله إيرا ام جالا ملاتا دنيرن دیندارن لی نوا دین دا دیساش دوینن نوا دین خدا زمان خوشی پیش دخل یان مخواه اوه تشتیسا گلک دیتیا انزام جمع و چتریا لی مچتیسا مدیتیا یان ام ملاتا کی یان به ولاتا کی رسمی ناسا گود ام زانو ولاتا ما هی لی ام چقاسش بیشن ام نا رسمی نا ایرا ام ملاتا کی چوک جینینه ام معزنه مخابن ملتكي لهمو جهانه ملتكي مظلوم بدولته يعني دي دنيا دا بلكي قومي هري مزن بدولت اون چونكي پروردهي پشوچونا زمان ادبيات چاند كلتور همو بدولته بكارتين اگر ايرو زمانه ما حتى افروش بردوام كليه ديسا بسدم مدرسه و سيدا و عالمانه يعني المدرسه دا پروردهی مدرسه زمان ما حتی گشتی حتی رجا ایرو لی ملت کرد نبی صلاح الدین امت اسلامی یا بلاولا بن آلا توحید ده بصلاح الدین که همچا انشاءالله و دی سابین جمعه و اف حدود صنعی اوه عالم کفرید نامده دانیه جغرافیا اسلامی بره یک پرچه بو اف حدود صنعی جی دیساوی کرد راکن انشاءالله بس کما خدا دنگی ابا بیزه از خازم پرسا دایم بما کک سیدالی ام وردا پروگرام خطا بکن انشاءالله کک سیدالی ایرو انزامن جواکا که رنگینه بگل طایفه کردا و ناوا جواکا گل طایفه کردا و گریداییه از گوری خوچقا زانم طایفه ما کردا بشکا گلکن جلالیا گلکن اوج پارچه که بروک نسا گوتی هجم که هنه چقای ازان بکی اشاشم جانه زانه لی مچا بیست گوری از لارد بیجن چقاسی ورا ام بیجن او جواک ام بیجن نوا مالبات آدم دین پیشت که او قدر قیمت هم بیجن دیو بابا پیشت که از آنم اصلی ما کرده دا حرمتا دیو بابا گلک چشتکی معزنه قدره کی معزنه لیدی ساجی تاثیر گل ملاتا سر مکریه او خباتا که چاوی داره چه که ایرو هم بیجن بریا دین و بریا ایمانه و حشیاره که بدی مالباتا باشقه که قدر قیمت دیو بابا گلکی معزنه کرم کن بدو گلیا و ام کتابه کنم دعا که بخونن ام خلاص بکن چونکی نمیجا سیدا پیرا گشت یا دو نوان ده هنک روژیگر ون بک سیدا خوش روژیگر و انسانه نه از ایرو نو روشیم خودش غرازی
هري ربي عالمي آياتك خدا سورة آيات نازل كده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله العظيم. إيه بندي عيسى نبي ربي عالم دي. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. إذا الحقيقة ما أنج ميرجنك يرات مش كنا. وجعلناكم شعوبا وقبائل. ما أنج يرات مش كنا ملات. حمو ملات إذا طائفة قبيلة لتعرفوا هاب بمنا ناس كريدا هاب ناشا هاب بدنا هفدا بمنا سبب قنجي هفدا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. در حقيقات نوب وادا نوب حمو ملاتي دا برا خلق ربي عالم ديجا يه لا بينيزي كمن أي خدي ترسية أبي قنجي كاربولي ربي عالم أبي رامدارة ورا وجعلناكم شعوبا وقبائل دوين من حمو ملاتي يارات مشكنا قبيلة نقابل مزبين دين مسال سيقول أمورا جل جاسو خبر دادن تب إمام خودش تا إمام مرازي و إمام مشکرگیش که خواندینه مچتا دا الحمد لله. آره ایجا ام جبرا نوی ملت ما قزاقستان دجین خودی جوان رازی و خودی جحمو ملت ما وانجی توا رازی و یا رب العالمین نوی ملتی ام هیمی بیش برماغی بونه او خار نکاسه پیش فرما آره خودش توا رازی و او خار نکاسه ها یا ملتی قزاقه آره جملت ما بارين إن شاء الله نبدل ما ان شاء الله اون بین دعا بنا خارنی سیدا آره ان شاء إن الله شاء الله. ملت ما وزبکا او پهلاوک میر قسمی ورا چه دکن ولا خودش و رازی و ام میر نکن کل دم ام چکن لو یا مجنی ما کن پهلاوی چکن میر ما همو میر ما نکن پهلاوی بلدا میر ملت ازبک چکن یان او پهلاو ام جوانه این بونه لی عرف عادت ما چیه آفسیلا ما کرمانجه ام دیم باز باش کواوی ما کردیه لواشا ما وقتی که ام پزه کی شج دکن ام کواوی نخونه حسیب که ما پزه شج نکریه بونایا اوا خلق عالم گوچه لی تعرفود و هف ناز بکن جهاب هیم بن جملات ما عجم ام اکی دولما هیم بونه خودش ده وان تباراجی اصلا جملات ما اولسا بوش یکوان هیا اما که همو ملت نانو گوشت را چید کن اونا بگوشت چید کن لطم چید کن مثلا خوراکه که چیز کی چید کن یا خوراکه که سوک یا اوا خلق عالم گوچه جهب هیم بن هبرام فایده بن هبرام دوست بن جهب ببنا سبب قنجه معرفتی بونو هم ما خودش ده ما راضی بهم إلى كسوية ولا حتى نكا يكي من نديتيا جمال باتا خو قدر جاخ نگرتيا زمان خنو زنفه نوب إلى مدى ميالي چيم كده جامول نديتيا بونا هم يجا شيخ قلت خديج و محمود و راضي بهم إيرو زمان مجي أو زمان دايكا ميه اسماعیل علیه السلام زمان جا خو خبر دا اسحاق علیه السلام زمان دایکا خو خبر دا ایرو امجگره که زمان دایکا خو خبر دا گوچه همو زمانی هیم بن همو زمانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم گوچه انسان همو زمانی هیم بن گوچه همو دایکا را حرمت داتینه گوچه لی همو عمل هیم بن خودی اگر هر عمل که اینو مالایی دا برکت بینه افدو تش گله کی مهمن گله کی تش که مزنه ام زمان انگلیسی بزاون عربی بزاون اولسی بزاون همو زمانی بزاون خیلی گله که مرا ام زمان قدر دایگان دگرن پیغمبر صلی الله علیه و سلم گویم چقدر ملت هیا
وان ملت دا همون ملت دا پیغمبر وکه بنا گره که امون زمانی دایکا خو قدرلی بگیرن اوش زمانی دایکا خبر داده اوش وکی زمانی دایکا دراوه اوش جا خو روی بنا قدر جا بگیره یه قدر زمانی دایکا خوش بگیره خدایش راضی با ایمان دیگه قلب ما اره خدای باقی بدم واشتوی از گوت نخونه دای بیشم بردم کتاب کن انشالله راستی جی اوجی نعمت که خلق عالم زمان ده قول خدا بریا زمان و دکاره هف بده فهم کرنی هف بده ناس کرنی هف بده زانه کرنی اوجی نعمت که خلق عالمه لازم راستی جی ایرو وقت من هر ملت کو پارچه امتا اسلامیه یک جوان پارچه جی ام ملت کرد لازم ام جی به زمان خون به آرامی به براتی به محبتی و بگین اله خون جماعتا خون جواتا خون ملت کرد چما چونکی ایرو ام ملت کی حسیرن ام ملت کی بلنگازن خدای متن خدای ایام خدای فقیر بلنگاز حسیره امجی شکر خدام ولاتا کی صدجین کاک محمود خدایش بی ملت قازاق راضی و آمین 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 قانون دا امبیجن لمحکم کریه ایرو هر ملت بکار و زمان خو پروردهش در باز بکه زمان خون پیش بخجی کلتورا خوش پیش بخه همج دینه خو پیش بخه لنان را دین اسلام مسیحیه چیه ام بیجن به قانون و قید کریه کش ام بیجن دولت پارستنا دولت ده یعنی امکانیت ها وی ولاتی اجماع را چه کریه ملت قازاق شی چه قاسی گلکی نیزینگی دین ایمانش نیم و ام بیجن گلم پری دا سگوتی لی روحی خوبه اخلاقا خوبه مدنیت خوبه از ملت نیزینگی دین اسلامیه بیوان حضی خوبه یا ملت کیسا بالرحمه برا خلق عالم ملت ما بالرحمه اجهر کردکی را اجهر مسلمانکی را سرکفتن دخوازم آمین برا خدا نوبرا براتیا ام کرد وقت منی رنگینه به اوله خوبه به زاراوی خوبه برا خلق عالم یکی تیا که براتی نوبرا رنگ اولادا چه بکه رنگ زاراودا چه بکه مگش که تیخه یک دسته کی او جیما نوا امتا اسلام دا با بره ما هم غیر مسلم هم جی بره ما مسلم دا خلق عالم با اخلاقا ما اکو ما پیش بخه انشالله گلی تماشاوان هجا ام سپاسیا خون لمیوان خورا دبیجن خلق عالم درجه میوان مقلوز بکه از بار دکم تماشاوان ما اجمع رازی من اجگوتنه ما تهیر بون یان به تامه کی خارنه که چا تام اجگوتنه ما هاتنه تهیر بونه از برا کومنتاد نرم گله پرسا دخوازن اجمع پرسا دنامه لی امه از ودما بار کرنه انشالله پروگرام پیشی ما دا امه اوان پرسه و بگرانی سر هر جال پروگرام که خدا برنامه که خدا امه سر پرسه که بسکنه او هور شروع وکن لتماشاوانه مرا گل جماعت عزیز امنا گیشنا تویا برنامه خون خلق عالم برکت تخوه وشانه دا انشالله خودش تماشاوانه هیجا راضی بمنن خیر و خواشی دا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حتى قواكم من خير خاشي